باش بنيرن هجا بخيراتنا رمانو كومالجاه د چارپل مديا دا الشيف امير سر رامان برك انتلكتوالك سياسة مدارك رونق بيرك كرت مندوح سليم ببيبن مندوح سليم يكج ريزان بيشنك سیاست مدار و رونقبیرن پیشنگ رخصتنی بونا سیاسیا سرخابونا کردستانه ارگانیزه کرنا سرخابون خازی یا کردستانه او ده سال نوبرا 1808 و ده 1976 ده جیعه امي بهرجلي لسر كاروبارين بيه لسر رخصتن بونا سياسية كردان دسبيكا سسالا بيستيدا و حياب الشري جيهاني دوغم تايبتي كود ناو رخصتنين سياسية كردا برچالاك و بیردوزک و میمارک بوده. لامه بجه اوکی دست بیکن دست بیکا خباتیم بی. منو سلیم جه باجاری وانیه چاوکو منگو ده 1808 ده هاتیه دنیای ده مکتبی پیشین ده اوکی خواندیه لوانی خواندیه پشکا لترابزون او كريه بردوام كريه و لإسطنبول جي علم سياسي وفلسفة خوندية دمكو او لإسطنبول او دسبيكا سيسالا بيستاندا ديجال هلبشيانا إمبراطورية عثماني نتباو تفجري وان نتبين جدا ایدید روشا تکچونا امپراتوری عثمانی دا چاره سری خود دنیرن چاره سری خود دنیرن سالین دجوارن سالین بفکار و اندیشین جبو ملتی خانه لی دهمین دمه دا هستن و نیرینن کو دسپیکا دورانه که نویا دیروکی ایه ده رونق پیران ده هبویه رونق پیران ویدمیده دویدمیده کردجی ایدی دبینن کو چه عثمانی امپراتوری عثمانی وقت خود بمینه چه رفشا کردان یا اوسا بمینه دیگل عثمانیان دست به لگرینه که دست به چاره سریه که دیگرن جبوكو دقاربا ملت كرد بباريزن و پیش بخن دناو واندا يكو هري چالاكه هري اكتيفه و باقلانه بهشمندي دخبتها تفديكره و راستي و روحا دمي باش فهم كريه بروسيسن بنجهين بربكوده دچن دبينه عمدك او مندوح سليمه مندوح سليم يكش بيشنج ريبر ريفيليغرينيا فيليغرينا چارسريا جبو ملتي كرد لي طيبتمنديه كبي هي طيبتمنديه كو جداتيه كبي ج ايدنان هي مندوح سليم تا كسكه فردك نه خودی مالباتك مزن عشيرك يعني جج او زمره سوسيال يا ارستقراطية تراديشنال يا بيغان ميران امبجن شيخان طريقتان
دوین توگریدا وقت هاککس بشتر دبه او بگومان وقت کو تاککس دوی توگریدا بشتر دبه او جویرا هم جبو رامان و نیرینی بی هم پروژه‌ین بی چالاکیین بی خباتین ویرا تایبەتمەندیە که جدا دەدە ئەو تایبەتمەندی چییە؟ من دەستەلیم به تایبەتی دبن باندۆرا دکتۆر عەبدوڵڵا کێڤدەت دا فیلۆسۆفێ وێ دەمێ یا کو فەلسەفە و زانستین سۆسیال و زانستین سیاسیê rojavayê vê çaxê pir baş fam dike belkî em dikarin bêjin baştirîn zanyarê elmên modern ya rojavayî ye û wana jî neqlê Osmaniyê dike tercüme dike. Doktor Mendo Selim yekser dibin bandora Doktor Abdullah Kevdet de ye dostê wî ye digel wî kar dike û dibin bandora wî de em bêjin felsefe elmên sosyal û zanîstên siyasetê ya vê demê baş tê dike û baş ev dike loma jî diber ramanvereke xwedî vîzyon û nêrîneke nû ya li ser civak û neteweya Kurd. Elbet ew ne bi tenê bi pirsên teorîk ya pirsên teorîk mijûl dibe her wiha di organîzasyonan de di rêxistinan de di avakirina cemiyetan de cemiyetên Kurda de herî çalak herî xwedî fikir û vîzyon e çima mirovekî ku takekes e û azadî dikare veke entelektûel ramanwer em bêjin veke Abdullah Kevdet veke entelektûelên wê demê ji xwe bijî çima ew qas di karê rêxistinî de çalak e ew girêdayî bi nêrîna sosyolojîk em bêjin ya Mendo Selim vekirîdayî. Mendo Selim pir baş fam kiriye ku civata modern, civata nûjen, neteweya nûjen ew çarçûweye, ew pêkhateye, ew organîzmaya sosyal e ya ku mirovê takekes, mirovê azad fer dikare azadiya xwe têde mafên xwe têde garantî bike. Yani îro pir kes fam dikin ku weka ku takekes bûn, bireyselîk, ferdbûn, nizanim çi yani weka ku eleqeyê wî bi komelge, bi toplum tuneye, bi civakê tuneye ew di ramana sosyolojik ya rojavayî de, nûjen de, modern de tam berovajî, tam eksî bûye. Eger mirov ku xemxûrê azadiya xwe ya takekes bûnê ye divê ew qasî xemxûrê avakirina jiyana civakî, jiyana neteweyî be. Mendo Selim lewra viya ku fam kiriye ji xwe re viya karê organîzasyonê, karo rêxistinekirina siyasî ya milletbûna Kurd ji xwe re kiriye priorîtet, ji xwe re kiriye vazîfeya yekem. Lewra mirov dikare bêje heman ji destpêka şerê cîhanê yekem heta bi şerê cîhanê duyem di navbera van salan de vê qonaxê de çi qas rêxistinên siyasî û kulturî ya Kurda hatiye çêkirin Mendo Selim mêjiyê wan rêxistina ye, mîmarê wan rêxistina ye, weka bêjî xebatkarê reş ya wan rêxistina ye. Ji Kürt Taawun terakî bigire, ji teşkîlatê em bêjin Cemiyeta Tealî Kurd bigire, teşkîlata hêvî bigire ya xwendevanan, karûbarên ê ku ji bo neşriyat û belavkirina zanînê vê cemiyetê bigire, heta bi partiya
فرقايا ملت يا كرد فرقايا ديمقراط يا كرد جمعية اجتماعي يا تشكيلات كرد او بشرة او كوميتيا جمعية استقلال يا كردستان كو يا كردبه اساس جمعية آزادي حتى ب اورجانيزه كرنا خوي بني ده 1926 و 27 ده و دما دویم یا هوی بني یاکو ده عارفه شری جهان دویم ده حولدانه که هیکو جنوه هوی بن وره وجاندن دوی حولدانه دجی مندوح سليم امبجن دیسا آوکر و امبجن میجیا به خستن بونا اوی بونیه لگور هن آگاهداریان مثلا لگور بیرانی ننجی کرکون یعنی او کسی که امبجن دوست و حوالی بینن او کنن یک دهوی بونه دا مروه داوین اندام داوین یک دهوی بونه دا مایا او نندو سلیمه برواجه لهن نرینن کو ویدا بیه ناو کرده دا بلا بون کو امبجن پشت اوینا بیمرات مندو سلیم او بویا برخوکتیه و ربان و بلنگاز بویا و غمگین بویا و خواج کاروبارین کمالیتی نتوایتی و سیاسی وکشیه و انبجن حیاء داوی عمری خواه او نکریه او چاوکو امی پشری ببینین اویا نیرینه نراسته سخته لسر مندوح سلیم نیرینه که نگاتیوه جبرکو یا راستی اگر از راستی بجم بچکشی سدما به اوک چکرنا به برنامه لسر مندوح سلیم بچکشی اوکو یعنی ام زده قیمت و رول و گرینگیا مندوح سلیم ام بجن نزانن یعنی وکا کچاوا خودی کرد پرورین دن خودی در دکون مندوح سلیم و سرنکی نمی داوی از چما سدمی بی چنن از کچک سربیا نیرنی خود بجمله بلا دسپیک ده ام پچک بحث دسپیک سه سالا بیستان لإستانبول بکن جور چاوا دست بدکن و دیکیجان بخصنا ده کنکرت چه رولا دلیزه امسر سر بیبن. دست بکا سسلا بیستان ده سربازار دولت عثمانی استانبول جالی سیاست و چانده یا ودا مرکز کی پریکرین کو گله خونده زانه و خونده کارن کرد جی وکین گلن بندس اندن عثمانیان ده وی باجاری جویا بو او زانه و خونده کار و روشنبیرن کرد دخبتن کو بیرو باوریان ولد پروریه توی رامان کردیتیه دنوا گلی کرد بلاو بکن پیراجه امبرجن ریا توگره که نتوی سیاسی وکن هنگی نتوی پرورین کرد جی خبتینه که جویر روشا نو یا عثمانیه شخورا درفتان آوا بکن بله به خبات وان بله اساس کردن کمالا هفکاری و پیشکتنا کرد یعنی کرد تعاون و ترکی جمعیتی در خستنا کوارا کردستان اساس کردن دبستان که کردی پاشجی اساس کردن کمالا کرد جبو بلا کردن زانینه که به ناروی و عثمانی کرد تامیمی معارف جمعیتی کمالا خواندکارین کرد هیوی کرد طلبه هیوی جمعیتی در خصنا کوارا روژی کرد و کوارا هتاب کرد بویه هیوی در تاریخ
تاریخا 1912 de İstanbul'e tesas kirin sekreteri giştî Yeheviye peşi Ömer Cemil Paşa'ya pişra Mendo Selim'e dibe sekreteri giştî ya Heviye Komela Heviye rakı xebata xaya siyasi û civakî di meydana çand û bêjeyê de jî xebat dike Hevî 1913 de Kovara Rojê Kurd derxistiye. Paşê ew kovarca aliyê hikûmetê we tê girtin. Lê komela paş de neçûye îcar ji kovara hetavê Kurd derdixe. 2 sal wek yani hêvî 2 sal berdewam kiriye hêvî daye xortên û gencên Kurda lê di destpêka şerê cîhanî ya yekem de kargerên wê digel karger û berpirsyarên kovara hetavê Kurd hatine girtin û ya rastî hatine şandin cepheye şer Mendo Selim Buxacî hatiye şandin cepheya şer ya Kafkasya veka Celbet Bedirxan veka gelek ronîpîrên din ya yên wê gavê bi vê awayî komela fiilen tek diçe û bêtevger dimîne piştî xilasiya piştî ku şer xilas dibe sala 1919 de hêvî îcar dibin kontrola komela pêşketina Kurdistanê de lê bi kadroyekî nû xwe vedîjîne ew li wir belavokavî heye meriv dikare di kovara jîn de vê belavokê bixwîne balkêş e lê ez ê niha wê derbas bim piştî şerê cîhanê yê pêşîn piştî xilasiya şerê cîhanê di 1980 de rewş ji bo çawa ji bo neteweyên din her wiha ji bo Kurdan jî di destpêkê de baştir dibe Dewleta Osmanî di vî serî de em bêjin welatên Ereban digel Kurdistana Jêrîn û beşek ji Kurdistana Jorîn yanî em bêjin Başûr û Bakur wenda kirîbûn em bêjin Sûriye jî belê dûr da rewşa nû ya jeopolitîk derdikeve ortaya ku Osmanî tek biçe û çawa İmparatoriya Osmanî û bermayiyên bî çawa parve bikin ew bikin di wê demê de hem ew rewşa real ya jeopolitîk em jê hin prensîpên ya ku tê gotin prensîpên Wilson ya Serokkomarê Amerîkayê Thomas Woodrow Wilson dibe weka vîzyon û perspektîva Kurda ku li ser esasa viya em bêjin xwe ji nû we organîze bikin û li bingeha vê prensîpê de dawa heqê xwe û mafê xwe û ji xwe di esasa viya da em bêjin belê di esasa viya da civata tealî ya Kurdistan yani Cemiyeta Tealî ya Kurdistan tê ava kirin di 1980 de hevdeh Kanûna 1980 li İstanbulê lê her çi qas li İstanbulê xorte her çi qas navenda wî û ewkavê li İstanbulê lê li gor agahdariyan deverên wekî Diyarbekir, Xarpêt, Hênis, Dêrîk, Koçkirî, Hozat, Bitlis, Erzurum, Van, Sêrt, Mûş, Beyazît, Erabkir, Gerzan da şaxên bî bibûne tê gotin ku nêzîkî 19 şax liqin wî hebûne Mendo Selim wekî rêweberek daxwazên Kurda ya Cemiyeta Tealî a Kurdistanê nêrînên siyasî yên vê rêxistinê vê cemiyetê bi vî avî ew dike
فرموله دیکه دبجه کو کرد جمج ویا لپی ارمانجا کو وکی نتوا بجین به پاراستنا خواه هبونا خواه گارانتی بکن و پیش بخن به بختواری بجین دبن ریگزک کو جگیان روح وان بخواه درکتیه وان بخواه درکتیه دبجین انگو به دستهلاتداری خواه بخواه و بجین دناو خباتی دابون دوی به زلالی ورزانین کو هر ریوبریک کو جرگا هر اداره کو جرگا روحا گیان کرد نبه او دی نکاری به لکردستان لسر خواه بمینه داخازین کرد بتنی بچارنوسا کرد بخواه سردست بن هنگی ور کردکارن به سرفرازی بجی دما سرهلدانا کوچکری ده هن بلاوک جهلا کردن لی هریما کوچکری ده هاتنه بلا کرن دبی بلاوکی ده دبی دانهزانی ده ناوی حکومت کردی یا موقتیسی yani hükümet Kürdiye demki bir hatiye imza kırın ev vek name Ali Menderseli ve hatiye şandın sernave Menderseli hatiye şandın ev name balkeşe yani boku mrof karibe براستی نيرين مندوح سليم او كسين كوب بالتايبتي وكا جنجن كردا ج جمعية التحلية كردستان ج ريفريا سيد عبد القادر و جداد بن و ادي رين اواكرنا نتوا و دسلات السياسية سرمخا ديگرن جبون نيرين وان او نامه جرينجا او نامه دهمين دميدا لكوتش كريه وكا بلاوك هاتيه بلاوك كرن نامه مندو سليم وهي دبجا نجيب ملتي كردرة اي كرد ام بالشانازن كو دامزراندنا حكومتا كردية دمكي كو دسبيكا رزگاريا نتوايا كرده كو بالسالانه دليتيه ده دجي وبنجها سربخا جولاتيان را ام رادگهين دولتا كردي بأمر خوده و پیوه پیغمبر ده چه ببن هم ولاتينو بگشه پیدانا تفگره نتوایی لتوايا كردستاني دم حولدانا گرسية دمزراندنا حكومت ما پر نيزه لبالي او حولدان بي آليكارية همي هم ولاتيان جهو جدا پيك ناي هر كرد جبو ولاتي خواه جي پيورك مزن ان پچك پرپرسياره ديروك ديوان ان كووه يكي پاشكوه دكن و لعنت بكه هكا خوده و فرسنتج دست خواه برنده خوده نکه امی لبر نفش سبه و سوچتار بن جبرکو اف فرسنتا مزن ده جارک دن نای هم بلاتینو خزمتکو هونه جبون نها بکن پر حسانه لی گرینگ و مزنه پیدویه کو هون بتواهی جهلوستا لدجی ارتشا یونانستانی یاکو مصطفی کمال لدجی وی شردکه خواه بدن آلی بشتاره و شری نبن آلیگیرین مصطفی کمال نبن خواه جه بکشن جبرکو یونانیین کو به مصطفی کمال را شردکن لهمبر کردان دجمناهی یک وان تونه اف دجمناتیا مناکن برواجی یا ویکی مصطفی کمال کو جسارت کرد کو لدجی سلطان سریحل ده اوتونومی و سرخبونا کو جیلا خلیفه مسلمانان و جی کردان را حاطب و سوز دانین
red dike divê em dev jî alîkarkirina wî berdin ji mara Kurdên ku ji hêla Mustafa Kemal ve hatine desteserkirin di dadgehan de di derbara wan de lêpirsîna destpêkirine hatine darvekirin ji hezarî derbas kiriye. Hembelatîno ji bo ku damezrandina hikûmeta Kurd hêsan bibe li cihên xwe sirhildan û şoreşan rêxistin bikin. Heya ku em vê kirasa koletiyê ku giraniya wê roj bi roj hê zêdetir dibin biçirînin û bavêjin. Ji ber ku zîndanîbûyîn, bindestbûn bi qasî ku zalimî ye lê li dijî wî derneketin jî dibe ku sûçek jê mezintir be cezayê wî jî mirin e. Hemvelatîno bêhêviya ku hûn dibin ala hikûmeta Kurdî de ku dê di demek Kurd de bi fermî were ragihandin divê hevgirtina xwe xurt bikin. Em hêviya alîkarî û hevildanên we ne. Hikûmeta Kurdî ya demkî. Belê çawa ku min got di cemiyeta tealî ya Kurdistanê de dabeşbûnek çê dibe di encama viya da Partiya Millet ya Kurd yan bi gotinekî din Firqeya Millet ya Kurd tê avakirin. Ew ji aliyê xortên Kurd, rewşenbîrên Kurd ve tê avakirin. Bêguman mendeserîn pêşengê vê îşê ye, pêşewayê vê îşê ye, bêkarê ye, vê rêxistina partiyê ye. Firqeya Millet ya Kurd di 19 tîrmeha 1919 de tê avakirin. Di çapemeniya Osmanî de jî nûçe hene ser wê. Çawa ku min got Mendeselim rêberê vê partiyê ye ku tê de hin welatperezên wekî Kemal Ferziyê Bîtisî, Babanzade Ezîz, Necmettin Hüseyin hene. Lê balkêş e piştê wê daxuyaniyê heman bêje piştê mehekê di tebaxa 1919 de agahdari henin ku firqeyek din dîsa di pêşengeya Mendeserîm de tê avakirin. Yani Firqeya Demokrat ya Kurd, Partiya Demokrata Kurd. Ew kenin nêrîn henin godetin henin ku li ser ya ku Firqeya navê Millet Kurd ji aliyê hikûmetê desthilatî ve vê gavê nayê qabûl kirin. Yani di gava ku bêjî millet ve çaxê têgeha wan di millet da ew ku milletê Osmanî. Yani tu nikarî xwe gotina tekela millet nikarî bixî tekela xwe monopola xwe. Çawa ku piştê Lozanê di 1923 de Mustafa Kemal kiriye ve guhastiye o millet ku gava ku digotin millet ji Müslümanên Osmanî dihat fam kirin. Lê piştê 1923 de gava ku digotin millet êdî ji milletê Türk hate ev kirin. Diyare ji bo viya ser ve navê ew bertekek çêbûye. Lewra piştî hemabêjî mehekê Firqeya Demokrat ya Kurd dîsa di pêşengiya Mendeselim de tê avakirin. Li gor vê partiyê jî çawa ku li gor Partiya Millet her wiha li gor Partiya Demokratê Kurd jî prensîbên Wilson weke garantîkirina dabînkirina maf û azadiyên Kurdan tê dîtin. Di hin veşana da em bêjin sekreterî giştî ya Partiya Demokratê Kurd yani ya Mendeserîm
دبیجه وکی کو کارمند پارتیا دموکرات کرد یکی جوان روزنامه انده گوت یعنی سربیا که خفتناوی مسلمان بگلنپری بگشتی برای هبن ینکو ایدیاد کن که او به ریباز اسلامی و گریداینه ناهیلن که کرد لسر تخت رونن و ده اسارتی دا بمین دخازن که ده اسارتی دا بمین لدوید ناو و ویانا خویا نتویی ده آزادی و پیشکتنی بدن وان لبالی ام دکارن جی ذهنیتک کو ریوبری خسر جی پر زیده دبینه چه هوی بکن خودی نکه چی دکاره جمعه پیشراس بکه کو هکه فرسنتک به دست خواه بینه کرد ده 100,000 جاری دیسا ده کولتیا گرانده نجین اگر خسری نیداین جمعه مافی که کو ببیجه جمعه مافی چی هیه کو ببیجه آن مرن آن اسارت مافی کی هیه جمعه ببیجه آن تمثیلی اسیمیلاسیون آن جی هلاک ببن کی دکاره سوز بده مکو سبه لی پیشبری ما هزک ظالم در نکوه دبر دا دبی نویسه دا کویا پردرجه بحثا سعید عبدالقادر افندی تکرن دبی وایه سعید عبدالقادر افندی سلطان اوکا خسریه جی مختاریت چارچوه اوکا عثمانیه دا خواستیه لی اویا چه سوز چه گارانتی نهاتیه داین لو راجی پیش روژ ملت ما زلال و دیار نینه و ام حتی دبین به ناو لرز و ترسیدانه جبو سبی روژا ملتی خواه دوی ترسیده چاوا چیدبکو کرد جمراوحی دلسوز یا شارستانی عادل آلیکاری نخوازن دیاره کو ویگا و کو کرد خواستنه کو دیگه بریتانیا فرانسا آلیکاری بخوازن و پرینسیبین ویلسون استفاده بکن و کنفرانسا آشتی یا پاریس او بکن حول بدن کو بمارا بکبن تکیلیه دنا همجا آلیه عثمانی حکومت عثمانی و همجا آلیه هزن مصطفی کمال و وکا خاین وکا اشپیلکچی وکا اوکا در روزنامه چاپمنیا عثمانی دا استانبول دا هاتنه او کرن هاتنه وینه کرن لورا او پرس دوی او کده هیا دوی ترسو فکاره دا کی دکاره یعنی وی چاوا ام گازی و آلیکاری جه شارستانی نخوازن یعنی جه دولت اندن آلیکاری نخوازن لبرکو پیش روزنامه نه زلاله نه دیاره وان گوتنین کو تین کرن جالی ترکان و عثمانیان و بله دیاره تشتکی بالکشه دیاره پشت پارتیا ملت پارتیا دموکرات تی آوک کرن لی پشت ویجه 1920 ده Cemiyet Civaki Harekası'na Kürt yani Kürt Teşkilatı İçtimaiye Cemiyeti de avakırın ve hemin projeye siyasi ve hemin nerinin siyasi o em bebejin hemen be hemin kesan var yani reveberi ya da le duvarda edi em dibinin ku ve nav damezrenerin Kürt Teşkilatı İçtimai Cemiyeti de Bedirxaniyan bi taybeti Emin Ali Bedirxan roleki vi Grinkeye lewra divêrê xistnê de Emin Ali Bedirxan weke serokê Kürt Teşkilatı İçtimai Cemiyeti tê diyar kirin ku alîkarê serokê Cemiyeta Tealî ya Kurdistanê bû. Menduh Selîm jî sekreterê giştî ya wê lêxistinê tê kirin.
balkeşi çiye balkeşi ve kudisa yani plansazıya ev yani emberin serhabına Kurdistan'ı ligor prensibini Wilson de nav plana ve cemiyeti de u tekiliye ki aktif u çalat bi taybeti jibo alikari girtina Britanya mezin tekirin u tişteki din alaya Kurdi ya ku hemen beri em çava ku iro zanın به روژا نافسور زر و کسک و سپیده جهلا بیر خصنیه وکا تی قبول کرن و تی بکارانین دوی او کده دبن یعنی وکا نیرینا بیر خصنیه وکا نیرینا من سلیم و یا امین علی بدر خان نیرینه که سر آرمانجن بیر خصنیه تی کرن تبلا کرن لگور به هبونا سیاسی روشنبیر و ریبرن کرد ین کو حول دانه کو با آلیکاری خودی به هستن راست و دادمندیا دولت هولبند مزن و دولت بریتانیا مزن هیوین خوی نتوایی پک بین و خود سپرن وینا اراده نتوایی کرد به بریارن هری داوی ین کنفرانسا آشتی پشکری دیکن و جبکو پشکریا ملتی کرد بکن. دورده تشتی بالکش من گو چیه یعنی بالکش اوکو تبیکو وکا کو او رخستن یعنی بجن پارتیا ملت خفستیکه دیکه پارتیا دموکرات او دبن به Kürt teşkilatı içtimai cemiyeti Carna em dinavhin belavo u dinavhin heyetin ku em bejin digel İngilizan tekiridane be Osmanlı idare Osmanlı tekiridane dinavwan da em wakaku heyeti da wakap persiyare Fırkaya Partiya Milleti Kurd Partiya Demokratik Kurd u Partiya hatta civaki Cemiyeti Tealiye Kurdistan'ı o partiya Kürt Teşkilatı İçtimaiye Cemiyeti en behevre veke heyetek dina hatta imzayı van hene imzayın cüda hene ku behevracı evdikin yani en bejin cealiye ki ve ev van usa diyare yani en bejin van ev rekistanana cealiye resmi var نهاتیه قبول کرن لورا دجیه بیداری خستنین پارتیین دن هاتیه چک کرن لجبو کردان جالی جبو کردا بخوا او ناف هي او که حتى بيجيها او مثلا حتى بيجيها او که حتى بيجيها جمعیت آزادی و حتى هوی بونیجی د آواکرنا جمعیت آزادی و هوی بونداجی پشره ام راستی اوقاتین وکا کو جمعیت آزادی به یک بونا وان رخستنان یعنی وکا کو او رخستنین جدانه وان رخستنان هاتیه آواکرین همین فرمولاسیون دی او که داجی هیه دی آواکرنا جمعیت هویبون داجی هیه دبین حتی لور تشکیلات آزادی جی سرزیده دیکن دبین کو işte Partiya Millet, Partiya Demokrat, Partiya İçtimaiye Cemiyeti Kurdi, Partiya Cemiyeti Tealiye Kurdistan, Teşkilata İstiklal Kurdistan yani Azadi, evana به یکونا وان یکونا temsilci و beş evke van partiya o koybuni hatiye çekilir. Mesela az dikarim tani bejin jibo evke numune bedim ku çava behevra bejin teviku di nav rixistine kedene partiye kedene le binavi din binavi juda bejin digel komiseri Bülent Britaniye ile İstanbul'e evkirne hevdiyeti kirne u jera nameni İstanbul'e u nida bejin navên Mehmet Selim ser navê Partiya Demokratîk Kurd navê Emin Ali Bedirxan ser navê heta alîkarê serokê Komalayê Kurd heta yani tevî ku ew teşkilat hatiye çêkirin lê hê ew nav bikartîne
و هەروەها دوێ ئەوکێدا دوێ نامەیەدا سپاسیا ئەوکێ دیکن سپاسیا دەسەڵاتە بریتانیای دیکن دبێژن ئەم لەبەر دووبارە دیکن ku em ji hikûmeta we ya birûmet û hêja tîka dikin ku serxabûna me nas bike rêberî û rênîşana milletê me bike ber bi rêya şaristaniyê û di daviyê de amade be ku berdewamiya serxabûna me de me li hember provokasyonên derweyî û dijminên nexweyî biparêze û çawa min got li ber Emîn Elî Bedirxan Mendeserîm serokê Yekîtiya Xwendekarên Kurdiseberî û serokê li ser navê çapemeniya Kurd yani Yekîtiya Neşrî Mahrif Kemal Fezîbegê Bitlisî di vê nameyê de em nûnerên rêxistinên li ber rêxistinên dibêje weka rêxistinên cuda em nûnerên rêxistinên siyasî Kurd ên binê de îmza dane spasdariya xwe pêşkêşî cenabê ve dikin ji bo daxuyaniya we ya eşkere di cîvata lordan di 25 Sibatê de li ser rizgariya Netewaya Kurd ew divê evkêda cîvata lordan de tê ew kirin ku hatîbû gotin ku yani hikûmeta Brîtanî dibêje ku kesên ku ne Tirkin divê mafê wanê cudabûnê hebe yani mafê wanê li gor em bêjin prensîpa Wilson mafê wanê çarenivîsê hebe ew berpirsiyarên rêxistinên siyasî Kurd û rêxistinên Kurd loma name dinivîsin bo yekê nameyê ji serok Wezîrê Brîtanya mezin Lloyd George ra bihewra dinivîsin û dişînin têda em bêjin spasiya hikûmeta Brîtanî dikazin û jê daxwaz dikin ku ji bo alîkarî ya serxabûna Kurdistan bikin belê min ewkê kir niha nav rêxistina ewkê de paşê em li ser di rêxistina siyasî ya hoy bûn de Mendeserîm çawa rozrêze em ê behsa wê bikin lê berê wî hê di Stenbolê em bêjin derheqa hin nêrînên siyasî û îdeolojîk hin ramanên Mendeserîm ku taybetmend cuda ye piçek ferqê wî hene piçek cuda ye vîzyonekî cuda ye em ji bo ku vê vîzyonê em ji bo ku piçek tê bigihîn piçek bikevînî ez dixwazim ji nivîs û helbestên wî çend numûne bidim bi Kurdî mirov dikare bêje pir hêlî di her warî de nêrîn û vîzyonên Mendeserîm hebûye ne tenê avakirina siyasî ya rêxistin û ewkê de li ser cîwatê li ser cîwakê nêrînê wî hebûye em ê aniha bikin mesela di nivîsarekê de Kürtlerde terakî cereyanlarî di jîn de çapûye Mendeserîm di vê nivîsara xwe de dide zanîn ku gelê Kurd li gora medeniyeta hevdem divê xwe nû bike fikir û dîtinên nûjen qebûl bike ji xwe gelê Kurd ji fikrên nûjen re vekiriye dîn jî di eslê xwe de li hember vê medeniyetê û pêşketinê de nikare bibe asteng û rîtim kesên ku dixwazin bi navê dîn ên ku dixwazin li ber balkêşe ên ku dixwazin bi navê dîn rêya medeniyet û pêşketinê bixitîmînin ew ketxorin û dîn ji xwe re ew dîn ji xwe re dikin alet li ser vê babetê nivîskar yani Mendeserîm berdewam dike û ha dibêje kesên ku qala dîn dikin min di nava wan de kesine wisa dîtine ku kesên ku berstûk û beştik girê didin
و کسیم کو سمبل خو جدکن وان کافر وان کافر دنیرن لی او بخوا 24 ساعتان جمیخانان در نکوین و کدا خباتا بسدان مروف اكو وان بكفتلاف داخل بخويدانا انياخا بدس خستيه وجبور رزق زاروك انقاين سوا وقتان ديه بدلخواشيه كي كور داوجن كيسين خا هر وها من كسنا وصديتنكو 15 سال جو عمر خود مدرسان ده درباس كرنا وبنا نافديراي جبو بوست طريقتي لبرتيلي حلال ديرن وباراكو زانینی به دست وان کتیه آلتی والا کرنا کسین ملت بگونه قبول دکن من کس نه وصادیتنه کو حالا پیشکتنه دکن لدبیجن کو گل وک کیزی کانه و پیوینا به پشتیوانه کرا پشتیوان حمال یعنی گوهداری کرنا درد گندیک نظمایی تیو دکن انکار کرنا همون تورین نتوایی یانجی پچک کسنا هر هورای خو وقت دخازا پیشکتنی دحسبین. من دو سلیم پاش قالا گر خایا لکردستانی و هی پیوین خاین دیگر کردان گندیان دیگر به نویساری خدا درجه ل قالا گندیه که دیگر درجه گندیه که کرد دیگر و درجه وی کری خو شاندیه خواندگاه جبو باجاره کی لی آقای گندوی نخواستیه که لاوک بخوینه پاشه جی لاوک به فرمان آقای خواندنا خواه ترک کریه و وگریه گند البته لور من دو سریم پر توند و توش لهمبر به حلوستا آقایان و حکیمین کردان سردستی کردان دستکنه و نشان داده که خواندن و زانبون اگر خورتین کرده ده پیش نکوه پیش روژا ملتی کرتنه خاله که دن یکو من دو سریم به گرانی او کریه او جی خواتا پیرکین جنین کرده دورده دوی ام ببیجن که بطایبتی دما که جمعیت تعالیه کردستان مروفت کاره بجد جمعیت تعالیه کردستان یعنی وکا ماکه کومله یعنی اکو درو دوراویده وکا شکا درو دوراویده ریخستنین دن یعنی کرداتین آوا کرن یک جوانجی کومله یا پیشکتنا جنین کرده کرد kadınları تعالی جمعیتی میگه کدبن او کابیده چه بویه وکا کوملین آلیگر این جواکی و چانده هاتن اساس کرن من ده سلیم ده نویساره که خوده دیسا ده کوارا جینه ده به ناو iki eseri mebrur ده هاتیه بشاندن ده بیجه من دوی نویساره خوده بحثا کومالا پیشکتنا جنین کرد که او کومالا خواندکارین کرد یا هیوی اکو نو دیسا هاتی آوا کرن بحثاوی دیگه اما پرچه نویساره وی وکن دوی او که ده نویساره خدا برنامه کومالا بحث برنامه کومالا دیگه لگور وی آرمانجا کومالا به وی آوایی فرموله کریه پیکانینا یعنی کومالا جنین کرد آرمانجاوی پیکانینا پیشکتون و پیشتچونا جنین کرده لگور ذهنیتا هفدم سراسکرنا رفورمن جواکیین بنگهین دجیانا مالباتی ده او زاروکو جنبیین سیوی زاروکو جنبیین کرد این کو جروی جاهلیه و کشتنه کتنه حالکی سفیل و بلنگاز خلاصکرنا وان جه سفارته با آوای پیدا کرنا کار و آلیکاریا مادی جبو وان نبدی که آلمانجا به او دیگه من دو سلیم ده نویساره که خدا جی بحثا گرینگا روژن تایبت یا
جبو نتوه که دیگه نتوهیان دیگه و هاده بجه مگود که جیاندنا روژ نتوهی حق مایه و وظیفه مایه او حق که تاریخ بخش مکریه جبو که امجه مفادر بن و وظیفه پیک بینن پیوسته که روژ ماین تایبتی ین جور جور بین تثبیت کرن او بابده که لیکولینه که جبو دیروگزانان و جوانان کرهاتیه جبلی روژن دینی ین تایبتی ین کردان چه روژن وان این نتوهی و جواکی ین تایبتی هنه او جی کیجان سرچاوین دیروکی درکتنه دی کیجان قانالان ده دهرکن و هاتنه مثلا لور دا بحثا نوروز دیکه و وکا سرسال و وکا اوکی و ده همین دویدا ده نویسه کدن دا بحثا بویرا کاوای حسنکر دیکه که کرد دماغه وانا پیروز کرنه و دوی جنوه دوی وان ترادیسیونان وان بویاری نتوایی بین وجاندنی بله گلک پروبلمن به نتوایی پرسکریک نتوایی و کوملگهی و سوسیولوژیک ده ویزیون و خطات من در سلیم ده هیه مندو سلیمی ین سیاسی و جواکت دیتن که اوج آلیه که وکا سیاست مدار جبو رخصن و پیشکتنا کوملین رخصن کرد کریه لجه آلیه دی واجه جبو خاندکاران جبو جنان جبو بلاف کرنا پرتوک و زانین و کوار و روزنامهان پر خباتی بی چی بونه ام دکارن بجن یک پیشنگین یک ریبرین به تایبتی دکاروبار کار نیرین رامان و دیتنان زانینان ده ده همان بجی همو کوبار و روزنامه ده رولاوی سرکه هیه رولاوی که یا خودی روزنامه هیه بویه مثلا پشت حمزه مکسی پشت اجمالا بیستا او ده خودی کوباراجین و پشت شخوا ج دماکو جین وکا روزنامه دست بیدی که کار در کبه او ده سر ردکتوری وی ده روژی کرد هر وها ده اتاوی کرد هر وها و ده چاپو قدر رولوی مزن هبویه وکا ردکتور وکا انتلیکتویرک من دو سلیم بردوام بکم چند نیرین نویجی که اوکی بکن دواری دنده دواری جداده دیسا ده کوارا جینی دن بناوی هوار روشا گلی کرد روشاوی بحثی که گرتیه دست به طیبتی لسر روشا جهرین کرد سکنیه و داویا نویساری ده وها گود دبیجه ام لسر چاره و هاولان بفکرن او دایی که ده چاره وها بولیدینه ریخستنه دبر رولا گرینگیا ریخستن بونی دیسا دیکه ریخستنه که وسا که به وینا به اراده یا به خبات و به ثبات به تربیه کرن به پی وکدی ریخستنه که کوملگهی جین کو دناو هر نتوه که مدنی دهنه ریخستنه که وسا که هم ده وقت شرده هم جی ده وقت آشتیه ده وک ریزانک وک رزگار کرک بکاره خواه بگینه هر کوشه کردستانه ریخستنه که وسا که بکاره ده تاریتیان ده جینا روناییه ده تنبونان ده جی روناییه جینی رابکه هلکه بکاری به للباتن خودی مجی و خودی دل را فرمان بکه هر وها من دو سلیم لسر روشا عملين كاركرين كرديان لإسطنبول لسكنة جيرا بر جرينجا جبالكو تارخنا للسياسات كرد لسر كردادي كاكو
قطي لوان درناكبن بنابرة 5000 10,000 عملين كرد هنا خباتكار وحمال وباركيش وكاركرين كرد هنا او كتنا دستي كسنكو وان سو استعمال وكاري خصتن وكا سياسات رخناك الدون وهالبستك اوديك ورين تشاوا تكارن خدي لوان در كيفن نشان ده برانيا كاركرين كل اسطنبولن پشتیوان يعني عملنا هم كسن كدخور ان جاوكري خبيتنا كو وان كاركرين كنت بخابينن وكذا دستي وان بخون لجيني تشاوكو ماغو دو هجمارلاندا او مسألة لسروي مسألة لسكنن بطايبتي للنبيسارة پیشین ده تگوتن کو لإسطنبول جد چند سال بره و کولونیه که این وسا کولونی تگوتن کولونیه که کرد پکاتیه او کولونی ایروجی هیا انکو او کولونی پیکانینه کارکرین کردن او کارکرین کرد کو هم کسین دی ناویوان پشتیوان دانینه yani hamal danine او جوان مرین ها جهیلن کردستان ین جور جور هاتنه بردا که رزق خواه و رزق مالبات خواه قزانش دکن ربنان لور با آوائه که تبر ناموسکارکی دخبتن جسبه حتی ایواره بخویدانا اینیا خواه دخبتن کفتلف دکن و دهنگون ده نویساری ده پاش هاتی را گاندن که هن کسین وقت سرنویسکاری روزنامه علمدار رفیع جواد و سرکاری وی روزنامه احمد قدری خواستنه که وان کارکرین کرد بخاپینن و به صندیقا خواه گریددن نویسارا دویان ایجار یکسر سر ناو مندوح سلیمه به ما خال سه هاتیه نویساندن دوی نویسیده جی كنا بي ملي اجتماعي مباحث İstanbul'da Kürt amelesi bu Kürdi قالن نتوي جواكي كاركرين كرد اسطنبولي هذا دركتيه ويسر نويساري دركتيه ام دسبيكا بين نويساري دا وان ريزن جيرين دخوين او نتوا شقص بكسكو ستوی خواه دایا دست کسین وک رفیع جواد و احمد قدری او مروف جی چقاس چعوبکرینه کو کارینه مثالت 5,000 کسی ببن و او 5,000 کس کو عنصرکی خباتکاری نتوی کرد گورنه دوی کو مروف لسر آلیه جیواکی و شوله بفکره او پروپاندین خیرنخواست کی ین کو رفیع جواد بگه ده کوملا پشتوانان ده کریبون مده هجمارا خویا بره ده تحلیل کرن او مروین ناموسکار این کل ولاته که دی کولونیا که کارکرین نتوی کرد پیکانینه حتی نها جبل کردان و جبل جوان کرد هر کس بماره مشغول بویه جین کو اوله دیجین moment شيء دركت الور جينكو اولاد جينجي سري وانجي حتى انها كيد زانكو تشقز جي بروباندين لستان را بنا ميدان نيسا مندو سليم باشي دوم ديكن دبجا كاسين وك رفيع جواد بك وبحلوان قادري افندي دبيكو فعم بكن او نه د موکیه که وصادنه کو تکیلی کدو قزانج و حق و وظیفه کرده کی ببن دوی کو هر کارکره که کرد جی بریار بده کو ایدی او نه مجبوره کو قمارلیزن و شانتاجکرین خودی بکه شانتاجکرین خودی بکه و دوی کو باش بزانه کو غین جوی حق کسک تونه کو جبری کداوی استفاده بکه رفشا کردان حتی نها وک رفشا زیویت بو
کو آوا وی آخا وی دارن وی ji her kesî re helal bûn lê divê ku Kurd êdî xwe ji wê reşê xilas bikin. Berê Mendo Selîm ji tevgera karkeran jî gazin dike ku çima ew heqê xwe didin û dê parastina heqê xwe de bêdeng dibin. Lê her wiha rexne li siyaseta Kurd û civata Kurd jî dike ku xwedî li wan dernakeve. û li ser problemên pirsgirêkên karker û tebeqeyên zumreyên Kurdan de civata Kurd de bêewkin leqayetin û xemxur nînin. Rexne vê nexemxuriyê dike. Piştre nêrîna ku dîsa ew dike çawa ku me destpêkê de got prensîpên Wilson ser vêya nêrînên Mendo Selîm heye. Nêrînê Mendo Selîm digel piştre nivîsa hevalê wî Esan Nurî ku bi prensîpên Wilson Kurd hatîbû nivîsandin piştî wî hatiye ew kirin. Em zanin ku Esan Nurî divê nivîsa xwe de gotîbû ser prensîpên Wilson gotîbû ew gotara mirovevînî ya Serokkomarê Amerîkayê Cenabê Wilson ê ku miroviyê dixuye pêşberê edalet û heqiya dadgeha wîcdanê ew gotar ji bo birînên netewê û gelên heqxwarî û mezlûm ên ku bi salan e dibinê derba neheqî û zordestiyê de dinalin ji bo birînên wan ên ku tim xwînîne û tim dicizin wek pêçana ku dibe destpêka şîfayê tesîr kir. Ser prensîpên Wilson bi vî awayî dipeyive û di hejmarekê din ya jîn de bi navê ceryanên pêşketinê di nava Kurdan de Kürtler de terakî cereyanları Mendo Selîm li ser vê meseleyê jî dipeyive. Lê dibir de zêdetir Kurd çima medeniyeta hevdem divê qebûl bikin behsa wî dike. Divê Kurd li gora medeniyeta hevdem divê xwe nû bike, fikr û dîtinên nûjen qebûl bike, ji xwe gelê Kurd ji fikrê nûjen re vekiriye û divê ewkê de dibêje ku prensîpên Wilson vê bibe bingeh ji bo pêşketina vê medeniyetê ku weka rêgeha di ber milletê Kurd de ye. Belê di mesele ewkê de mesele nêrînên cuda ya ewkê de ya rastî ya Mendo Selîm li ser prensîpa Wilson de ew behsa ewkê dike yani ji bo prensîpên Wilson bi İngilîzan ew bikin komîsyonek ava dikin li İstanbulê digel Amerîkiyan, digel İngilîzan, digel Fransızan li ser vê prensîpên Wilsonê çawa ji bo Kurdan were ew kirin, were îcra kirin, were çêkirin derheqa viya de dipeyivin û divê heyetê de divê komîsyonê de dîsa serokê vê komîsyonê em bêjin ewkê ye Mendo Selîm e. Mendo Selîm li wir de bi ewkan ji wan re nîşan dide ku li Kurdistanê li bajarên Kurda Kurd di piraniyê danin û li ciyê ku Kurd di piraniyê danin
yani mümkünî nîne imkan tune ku derfet tune ku ew rê bidin ku hinekên din der heqa wan de derbara wan de qedera wan tayin bikin yan jî hin projeyên siyasî an desthilatî deyînin. Belê hevalma ew bi kurtî ez ser nêrînên siyasî û sosyal ya ku Mendeh Selîm piçek ji êdina evtir dike behsa wî kir û hewl daye ku wan nêrînin bi perspektîvên berfire ya sosyal ya kulturî ya neteweyî di nav entelektüelên Kurda da wê gavê belav bike û rolekê mezin jî li ser hevalên xwe bêguman kiriye. Lê di vir de piçik ne eyan e, ne eşkere ye, ne zelal e tevî ku em dikarin hin texmîna çêkin. Mendeh Selîm di 1922 de derdikeve, ji Tirkiyeyê derdikeve, ji İstanbulê derdikeve, birêya Qahireyê diçe Sûriye di 1922 de. Em dizanin ku di 1922 berevî de ji xwe rojname jîn tê qedexe kirin, rêxistinên Kurdan tên qedexe kirin. Di hemîn demî de dijî Cellet Bedirxan hevalê wî, dijî Kamran Bedirxan, dijî Kemal Fevzî, dijî bi taybetî ew kesên ku rêxistinên serbixweya siyasî ava kirine û ku serxwebûna Kurdistan û avakirina dewleta Kurdistan dixwazin, dijî wan tehqîqat dest pê dike, girtin û ew dest pê dike. Dibe ku ji ber hemîn sedemê, yanî ji ber sedema ku rê daye bûye hoker, bûye pêşmerç ji bo vîya Mendeh Selîm derdikeve derve. Em dizanin ku yek ji sedemên ku di vî navberê de yek ji sedemên ku di nav vê ewkê de ye ku bi taybetî Mayor Noel dema bi rewşenbîrên Kurd ên ku ji vê grupê ne grupa genç yê Kurda wekê em bêjin Cellet Bedirxan, wekê Ekrem Cemîl Paşa, Kadir Cemîl Paşa dibe ku girêdanê Mendeh Selîm jî di hemîn evkê de ye, dema ku ew li Kurdistanê digerin û paşû li gor ew axaftina medyaya Tirkî em bêjin li hember Mustafa Kemal û Kemalîst û Tirkan em bêjin dixwazin serhildanekê organize bikin. Heta hineka dibêjin serxwedana Cellet Bedirxan ya Bedirxaniyan yan jî ê Noel. Vê gavê tê zanîn ku hêzên Mustafa Kemal bertekek tund datin dijî vê tevgerê û kesên ku em bêjin bi Noel ra yan jî bi vê projeyê ra ewkin meşgûlin dijî wan ew didin dest pê kirin. Mendeh Selîm ji ber van sedeman diyar e derdikeve derve lewra di dema ewkê de di dema Cemiyeta Azadî, avakirina Cemiyeta Azadî, organizasyona Cemiyeta Azadî de yekser müdaxil nîne, fiilî müdaxil nîne, lê ew nêrînên wî ya ewkê de ye. Kemal Fevzî vê çaxê em bêjin derdikeve Iraq û Rojhilatê Kurdistan ewka İngilîzan de, lê piştî demekê ew ji xwe ji aliyê İngilîzan ve tê girtin û vedigere Kurdistan û tê girtin û teslîm kirin, yani ewkê kirin û çawa ku em zanin 1925 de piştî serhildana Şeyh Saîd 1925 tê davdar kirin. Hevalê wî yê herî nêzik ya yê Mendeh Selîm tê davdar kirin, lê piştî serhildana ewkê, piştî serhildana 1925 piştî serhildana Şeyh Saîdê Mendeh Selîm
سروکاتیا توگرکی نو دکه جبو دامزراندنا پارتیه که سیاسی یا نو دنابرا ده 1926 و 1927 پیشی فرمولاسیون آبی اوه کو یعنی کنگره نتوی یا کردستان ارگانیزه دیگه لگور آگاهداریان اکرم جمیل پاشا قدری جمیل پاشا جلد بدرخان و همو او کسی کو بیرانین و میرین اقوانی میساندنه دور رولا سرکه یا من دستریم دوی پروژه ده دیاره ریبره پیشنگیه بیشی دیگه و حتی هنگ جوان مثلا جمیل زادیان هنگ بزوری اقنا دیگه کو بین بشتر و بنده دوی کنگره ده داویدا ج اروپای ج عراق ج سوریه ج پارچین کردستانی دن و مصر گلک دورین دنیای ام بجن حتی امریکای چهار سوریه بدخون وله او که کوم دیگه روشنبیر و سیاست مداری کرده به شیوه که کوم دیگه او ده 1926 او کنگره ملی یا کردستان تی ارگانیزه کرن و داویدا 1927 شخواه تی زانین که لبنان به بشتربون آوان کسان و کسین دولت بدرخان جمیل پاشایان پاشازادیان مندر سلیم گلک ناویندن دن از کار نوانه بکن لی لكن حتى يعني اوقع لاوي شيخ سعيد و كسين او رخصتن تي اوكرن تي ساسكرن تي دامزراندن به چاوکومگو به پیشنگیا اوکی به پیشنگیا مندرسری دورداد خازم او بکن خازم تایبەتمەندیە که دنیا مندرسرین بیم اوکی او دیروک سیاسی کردان ده دیروک اداری کردان ده او کلتور هیه از جوان را دبیجم او که کاتگوریا جوان مردان به تایبەتی به میرکتیا بیتسی ده کسی نوسه هبونه که ام بجن ده پاراستن و بردوامی اداره میرکتیه دا جارنا جمیر بقا گرینگتر رول لیستنه یعنی رول لیستنه او جارنا اقلمندن جارنا جی جامرن اوکانن گله کسی مثلا هنه رولا مندرسریون شکوه کسایه یعنی رولا ارگانیزاسیونی رولا لحقانینا طرفان بالانسör, moderatör, rolaki inşaker, mimar, le de mesele serokatiye de mesele lidertiya siyasi de her daim kesi duyan. Dıvırdaji evkriye evya çima usaya yani lıvır ev vizyona sosyolojik ya Menduh Selim diyar dike ku civata Kürt, komelgaha Kürt, jiyana sosyal ya Kürt, kultura, mentalite ya Kürt baş nas dike. Zane ku dinav komelgaha Kürt da çend tradisyonin serdestene ku idare kirin, serverin او آریستوکراسیا ترادیسیونال یا میرکتیه او آریستوکراسیا ترادیسیونال یا طریقات و دینایه شیخ و سید و اوکن او آریستوکراسیا کو مروفت کاره بیجه به ریا لشکریه یا او که پشته او که مکتب رشتیه کو سوبای و افسر سرباز جدرکتن او ده آلاین حمیدیه دا کسین کنو وک رئیس عشیران بون بلکی او کن لی ایدی رولوانی امبجن سروری سردستی ناو جواتی ده هیه رولوانی گرینک هیه
من ده سلیم وان اوکا وان زمریان وان کاتگوریان پر باش ناستیکه منتالیته وان زنه و دناو برا وان ده بجن زانه کو دوی لهواتن هبه yani lehvatın اوکا من ده سلیم دما کو ویر رولاخا باش لیستیه teşkilatın ku atına avakirin bi taybeti hoybun bi düzen bi disiplin bi rixistini modern kar kiriye bi disiplin kar kiriye li dema ku rola embejin من دو سلیم piçek paşa avkiriye mesela dema ku çüye agriye dema serhildana agrida niziki dısala problemin dinavbera mala Bedirxaniyan û mala Cemil Paşayan li Sûriye kiriye ku em bêjin êdî endamên hoybûnê nikarin behewdira bên wahew û alîkerî. Ew hemû ew nakokî ew problemên ew nîşan didin ku rastî Mendo Selim roleke girîng ya balansör ya bi vîzyona sosyal di nav tevgera Kurdî ya siyasî de rol lîstiye. Wekî din mirov dikare bêje şêwirmendê herî nêzik ya Cevdet Bedirxan e di karûbarên wî yên kulturî de ewkê de û bi taybetî di nivîsandina hin rapor û kitêbên ku ji bo karê dîplomatîk ji bo ji welatên ewkara ew kirine ji bo rewşa derheka rewşa Kurdan de rapora binivîsînin û di wan nêrînan de mirov dikare bêje her daîm heta piştê ku Celadet Bedirxan ji hoybûnê dûr dikeve jî dîsa têkiliyekî pir nêzik û şêwirmendiyekî bihewdûra di navber her duyan de her berdewam kiriye heya daviya jiyana Celadet Bedirxanê ku berê Mendo Selim diçe ser dilovaniya xwe heta mirov dibîne ku hin metin hinin yani di gelek jiyan de mirov ew dibîne ku sernavê Celete hemîn tiş wek Mendo Selim gotiye yan jî Mendo Selim nivîsandiye di hemîn tiş di metnên kitêbên Cevdet de mirov dibîne yani nêrînê wan divê ewkê de pir nêzî hebin bi taybetî dema ku Mustafa Kemal efû derdixe ji bo ku serhildana agriyê bi temamî têk bibe û ji ber ya bi rastî pir ew kar dikin pir bihêz kar dikin divir de divê rola Mendo Selim bêgotin ku ew bi biryara hoybûnê dema ku dibînin ku bi rastî têkoşerên şêrvanên Kurd li agriyê destkeftiyên serkeftinên mezin ev dikin û êdî dewleta Türk pê bi wan ketiye bêçaretiyê bê ewkê ew dikin ku tişt tespît dikin ku diyar dikin ku Agirî paytexta Kurdistanê ya niha ye û lewra jî ne tenê navenda eskerî lê navenda siyasî jî divê li Agiriyê be li ser vê biryarê Mendo Selim diçe Agirî û digel Ehsan Nûrî û digel serokekranên yani erkanên eskerî ya serhildanê û şoreşê ew dikin heta ewka hikûmeta Kurdî dîsa îlan dikin û di rola vê dîsa ew nêrîn û çapêmenî û evkê de di rojname bêguman di nêrînên Ehsan Nûrî de jî û rojname Agirî de çi mixabin hejmarê wan di destê me de tune ye qasî ku zanim yani yek dû hejmar herhal peyda bûne lê bêguman rola Mendo Selim di wê ewkê de jî divê serhildana Agirî de jî pir giran e
ne bitene yani mesela çapu evkeda de stratejinin siyasi da de hevditine ku devleta Türk hastiye be Esen Nuri wan ra be idare serhildani ra peşkeşin peşevayın rêberên serhildanî ve hevdîtina bike dîsa nêrîn û helbest pozisyona Mehmet Selim li ber de pir girîng bûne bêguman li ber weke danêr nîşan nîne lê di bilindkirina ew sembol û simgeyê û düzen û nîzama netewî ya ji bo serhildanê de Mehmet Selim bêguman xwedî ew helbeste çaw têzanîn uniformayên ew leşkerî çêdikin cuda û marşê wan em bêjin alaya serhildanê alaya Kurdistanê paytext yani bi her awayî xwe amade dikin ku weka normên neteweyetî ya cîvatekê li wir înşa bikin lewra tevî bi problemên hûlbûnê Mehmet Selim bi navê İskenderî ew carna hin lêkolîner hin kes wan dû nava ew dikin weka ku dû navên cuda ne İskender navê Mehmet Selim bixwaye ku dema ku çûye ew navê İskender bikaraniye lê girêdana Mehmet Selim bi serhildana Agiriyê û di nêrîna devletê de rola Mehmet Selim di vê serhildan û di xebata projeya Hoybûnê de ku bêguman xwedî înformasyon û raporên istihbaratî xurtin diyar dibe ku Mehmet Selim di hedefa evkê ye hedefa çapêmenî û dişkurdayetiya çapêmeniya Tirka de ye di gelek ewkan de aniha li kesî bixwaze dikarin ji internetê jî ew bike online êdî rojnameyên Tirka ya vê gavê online heye min gelek ji hawadîs son hawadîs nizanim çi derheqaviya da çi hatiye gotin min ew xebera ew kirin balkêşe ji ber ku em dizanin ku helbesta devleta Türk ew bû ku bi taybetî dema serhildana Şêx Saîd de nîşan bide ku ew serhildanekê ku têde kesên entelektûel tune kesên neteweperwer tune kesên ku jiyana modern medeniyetê dixwazin tune ew ji xwe reaksiyonekê dijî prosesa medeniyetê ye weke wisa ew stratejiyê wanî esas bû lê balkêşe di salên 1930 de mesela sî de di rojnameya son hawadîs de yani aman bêjî her rol derheqa Mehmet Selim de ku çi rolekî xirab ve hayîn çi rolekî xirab dirêze ew mamosteyê felsefe ya ku li Antakyayê bû ya ku ew bû ya ku dibin tesîra nêrînên wî de Türk jî Arab jî Çerkez jî Ermenî jî gelek ew kirtine kel kirtine cêgirtine însanekî wisa sedema ew yani weka serhildana Araratê ye yani serhildana işte kuştina eskerên me kuştina leşkerên me weka wî kujer weka wî xayîn weka wî ew didin ew kirin heta dema ku li Antakyayê bûye dema ew berê ku heye ji Fransayê derkeve bû yani mandata Fransayê derkeve be parçaja Türkiye'ye Türk ew dikin ku wê bikujin yani organize dikin wê ji bo lêxin wê ew bikin ew rolên wî ew kire Mehmet Selim li Antakyayê dimîne li wir rola wî yani pir girîng e diyar e ew biryara wî ya ku li Antakyayê bimîne jî stratejîk e yani ew ye wê gavê belê Antakya Hatay
دست فرانسا يعني مانداتا فرانسا لي دوردا ترك وعرب او مثلا حدود نوكي قدام علي قاموش وجزره واندرايه دياره تكلي تشونو هاتنو او هبويا و بريا مابوناخا بريا بجن ماموستياخا لور بالتايبتي تكلين في جماعة تشركز وإرمني وعرب لور دوستانيين في برجرين كي حتى أسكريكو لأنطاكيا لقى شاخي هويبوني أواكرية سروكي يعني بربسياري بيه اللي هويبوني ده إيكو ريبابرن إيكو أوكم بيترجع ملتين دنن كي ملتوين دنن يعني لور ده دوردا جي مروفت كارابيجكو مندو سليم بشكل جدايا ديسا مندو سليم موسى او كريكو يعني حتى مثلا هويبون دا او بروجي او فيزيون ديسا يافيه كو هويبون ببا ريخستنه كي همان بيجي مشترك يا ارمني وكردان ارمني جبوت دسك يعني اليكاريا ارمنيان بتايبتي وكا مادي وكا دبلوماتيك وكا لوبي ور بگره خباتکی پر او دکه او بسایا تکیلین وی ین بتایبتی هاتایی تاشناک و ارمنیانه و چاوا کتیزانه ده ریببریا لقی هاتایی دا دو چرکس هنه يعني هوی بولی دا هر وها ارمنی هنه کنه او جي جرينجا يعني جي آلية ديارة او در باش وك استراتيجيك بكار آنية جبو خباتي القا يا قريدانا بولات يمكن بلي وقت ما او دبون لي مخابن كو ام هي نقول لك او قماها بلي باندورا بي قال لك مزنه لسر انتلكتوالين كردا لسر اتركا مثلا بحث كمال سلكر و سوسيولوج مزن يا تركا جميل مريج وانا خوندواني نويبون خوندواني فلسفي بونه بحث مندو سليم بالشواكي بر بهيجا بر بشانات بس دكن هم كمال سلكر رولابي او سنديقاين تركيا ذهبوا مروكي توبلوم آدمی هم بجن او که گرین بو لید او که کمال سلکر داد تشکی بالکشه نه تنی بحثاوی باش دیگه و که جمیل مریچ کو دبن تسیرا ویان ویدا باشه ونه هر وها کمال سلکر ما مستیم وی دفتر آبی دا هم تشتان بیساندنه یه مندو سلیم جایه باشه کو مریک او پاراستیه دوی او کدا نیرین فلسفیت نیرین رامان هومانیست یا مندو سلیم بچند هوکان جیبه بچند پاراگرافان جیبه مرو باش مرو فرا دیار دبه مرو دبینه نیرین وی دتنی وی چی بویه یعنی حتی مرو تکاره بیجه اسکارم بیجم کو بقاسی کو دما کو من او دما خدا من او خواند تی بیرامن جارا اول محمود لوندی انا هنای بیرامن دی کیجان کواره کردی دا قریبو کردی من کردیابی پیشی خواند پشت من ترکیابی پیدا کرد لسایا محمود لوندی دا کردیابی من خواند يعني نزيك روبلك نيفا ل در حقا من ده سليم دا او قص تشتين جرين جمرة دنيشان كريكو كتاب مكارن او قص او بكن يعني بيرانين او كسينكو هوالين كرد انكو در حقا من ده سليم دا او بكن بتايبتي جبو من جوان بكيرهاتي ترب او تربو جبر كنيرين اللي فلسفيكيو او دكا او النشان ده بالكيشة هركس مندو سليم وكا نتوى بربر وكا مليتشي زانن
وسایه مرفت کرده بیجه ریبری پیشنگی نتوه پروریا کرده لی نتوه پروریا کرد رامانی بی دیاره وسایه نتنی جبر کو ام لان دموکرات دبن شاعر دبن solcu دبن نظام چه دبن ویا من دو سلیم نتوه پروره کی نتوه پروره yani به ایدئولوژی که universal yendin ya bin nasname ki yendin dibêje ku ew bi Fransî ji Lamartine girtiye dibêje ku her cî ku girîn lê hebe ew der welatê ruhê min e ji keşişekî ji papazekî ewkek digire gotinek dibêje ji feleketzadeyekî nayê pirsîn tu ji kîjan milletî ji kîjan dînê tu izdirabê dikişînî ew besê min e tu yê minî û ez ê alîkariyê te bikim ez ê teselliyê te bikim her wiha divor de nêrînên humanîst yên mezin nêrînên felsefîk ya humanîzman ya Doktor Abdullah Cevdet dike behsa humanîzma ya Rousseau Molière dike û behsa Sadî Şirazî dike ku dîtinên vî yên ku em bilin dîsa her divateya mirov evînî de mirov hezî de şîretên wî ji xwe re kiriye wek norm wek prensîp wek îlke belê min destpêka axaftina xwe de got ku ew taybetmendiyên wî cuda ji takekesbûna wî tê ew takekes e ew têkiliyê takekes û neteve divê çarçûyê de dinyayê tê digihê malbata Mendeselîm cemaata wî eşîra wî em îro jî nizanin em dizanin ku ew ji wanê ye bêguman hevalên wî yê din jî wisa hene Ehsan Nurî wisa ye Kemal Fevzî wisa ye tevî ku ez ji ber ku ji Bîrtisê me ez malbata wan zanim kîjan Yusuf Ziya wisa ye takî kesin loma jî di avakirina neteweperveriya Kurd de rolê wan piçik cuda ye û rolê Mendeselîm belkî mirov dikare bêje herê zelal herê eşkere divê hevkê dibêne yani Mendeselîm dike tevgera Kurdî ne ji ber ku eşîra wî ya bavê wî ya kesên wî mezin yan jî derûdora wî divê hereketê din ew bi xwe bi hişeke azad bi xwe biryarê xwe dide dikeve vê tevgerî û vê xebatê bi vî awayî ew qas çalak û aktif kar dike çima ew qas Serbiya bisekin ji ber ku di daviya emrê ewkê de Kemal bûrin Mendeselîm de bi taybetî piştê şerê cîhanî duyem wir de dema ku piştê ew drama ku bi dergîstiya wî çêdibe dergîstiya wî ewke Çerkeze xanimekê
جوان دما کو او دچه سرهلدانا آگریه 2 سالا گوتن ته کرین کو مندو سلیم هاتیه کشتن و مالباتا مال او کاجی یعنی کچک دلال بویا خوشک بویا هر دین دخوازن و جبو بزوج پیرا بزوجن مالباتا ویجه ایدی نکاره او بکه کچک ددن او که Çerkezeki Ürdün'ü yan Belateki Musafiri و دزوجه دمکو من دو سریم و دیگره دچه مالاخه دچه مالوان و حمله کو درگیسیاوی زوجیه جبرکو گوتن بلاویه کو من دو سریم هاتیه کشتن yani هاتیه کشتن البته ابیا باندوره که خراب بسروی دکه بگمانه yani اویا لی او باندور او درام yani مرافت کاره لور بپیوه دراما چیه yani mesela ام دزانن تبگره مندو سلیم دماکو احسان نوری پاشا خانم آخا یاشار خانم دور دکوه یاشار خانم استانبوله و احسان نوری پاشا سروک لشکری سرهلدانا اوکیه لی مندوح سلیم به پرپرسیاری مندوح سلیم یاشار خانم وکا ارگانیزه به جمعیت و ارگانیزه کرن یاشار خانم سوریه مندوح سلیم دیچه پیشوازیاوی دیگه و جرا دبیجه مرخ نکه اما آگاهداری بدن احسان نوری پاشا و اما او سابقن که تو به ساو سلامه دناو اولیه دا تو بکی yani او بیاجی دکن براسی و ارگانیزاسیونی چه دکن او دیچه بگمان اگر احسان نوری پاشا ل سوریه بایا به تخمینم نوسایه که احسان نوری پاشا جی همین تشریبو من ده سلیم بکره اگر من ده سلیم لسرهلدانا آراراتی بایا دبر دو تشتهیه yani problem دوی بیاویه کش برکو براستی هم در رومانا محمد دوزونده هم جی او تشته که باندوره که اوسا هشکو روشنبیرین کرده ایدی بچه‌ها که دن ایدی به خبات و بیوگرافیا جیانا من دو سلیم بنیرن او ندوه بیچارتیا کسی که درگیستیاوی چوی انبجن به یکی دن رزوجیه به درامه دوی باره افکرن دراما نبوگه دراما که ام نوکه جمعات ایدی دکارن تو بگرن چیزی ام جیانه که سوسیالی جمعیتی ما بکرن یک جواکو او دیویزیون هلوست نیرینا ام بجن او که ده هیه من دو سلیم ده هبویه من دو سلیم اگر مروه جمعاتی بایا بگومان کسی که جوانه بچویا بگوید چی او خبر درخستیه او خیر نخوازه او تشكي وصا راستيكي وصا تنيا ويا تكليه ما هي او دجي والورا واوكي اگر ام خويبون يعني او كما براستي جمعيتك نورمال بايا ديسيبلين واغاختاري واوكي كده ديسا كسين بالجمعيته او ام بجن اغاختاري كي نورمال در سنه وليكو بگمان دزانم که من دو سلیم نهاتیه کشتن من دو سلیم وره کشتن اوه حیوان هایده نه پشت 2 ساله لیب ام بزن پشت مهکی دو مها و چه ببایا تکلیه وان هیا برای سوریه عراقی چند لی آگاهداری اوسا چویا کسی نه چویا و آگاهداری پوچ نکریه و بگمان او آگاهداری که یا خیلی نخازانه لور problem de اوکده yani em mesele cemaat tek çuye bi taybeti kesin ku take kesin duanda cemaat nikare xodi luanda nakeve cemiyet çi şotune cemiyet de vateya nujen modern ya toplum yani
evkede şu problema sosyolojikiye her imezin ya Kurdan hiyan hali hiya iroji ne pekaniya ne mümküniyetiya ne kerhatiya ne zirektiya kültürü ya avakarına cemiyet yani jiyana civaki komergehi cemaat beguman em khortin به مالباتی دا به شرکی دا ده اوکی دا او سوسیال کلتورا و منتالیته دا بگوان ام بر خورد انجام از وک او کسی کو بر بخمگینی ده پیوی سر من در سلیم از نبوی پاتوسی من نبوی کلجانی از بخم کت نغمین بگومان وسط تحمین دکم جو کو بری مرناوی من ده سلیم در حق مدا غمگین من ده سلیم غمگین بکو جبو ما غمگین بکو ام ده مسئله کراهتیا هوا کرنا جمعیت دا ام زیرک مینن او که يعني أو كلتور بما خورد النية جقبات بيجن سياسي ريخستني إيديولوجيك رامياري سكنابي يا انتلكتوالي مديدكو مندو سليم خدي بروجي كي نتوي يا كرد مودرن بويا د انشا کرنا فکر و رامان رخصتن ملی کرد جد سپیکا سه سالا بیستی حیا 1945 و پیش رجی به وکا شورمندی آخه ده توگر سیاسی کرد ده رولکی گرینگ لیستی بله جکارو بارن سیاسی رخصتن پشت شر جهانی دویم خود دور خستیه خود مالکی دا تجیب پرتوکو کتابخانه وکا خود اسیر کریه دور دیل کریه لی طبیبیا حیا داوی عمری خواجی دیگل روشنبیر سیاست مدارین کرد یعنی شامه لسوریه او که دیچن جمعی بوان را به خوشبینی به پیوندی که کوبار و نازک و به مدنی هر لناو تکلیان بویا از کارم لبر ناوین بدهان روشنبیرین کرد یعنی وکه نورالدین زازا بگره حیا به نجمتین بیوقایای من انکو چونه با پیراکتینه دانستاندنه انکو در حقاوی دا نه حتی دما کتشته که ده جیانا کرد یا نورالدین زازا ده حیاتر شکی پر بالکشه دما کو وی او دکین کو لشامه وکا ببن نامزد جبو ملت مپوسیه و دوره جی لی دیگرن کوی بگرن و بکوژن و در حقاویا ده او دکن و ایدی کس نکاره خودی لوی در دیکوه تی بیرا نورالدین زازا کو کسی کو دکاره خودی داوی خودی لوی در کوه من در سلیمه ده 1963 باورم دچه مالا من سلیم جنا من سلیم کوداوی عمری خدا دیسا به کچکه که جنا که اکتینه چرکستینه جناوی ناستی که نورالدین زازا پیشوازی آویدی که و آگاهداری دیده من سلیم کو من سلیم وکابجی خانیه که وی دن هیا وکا کتبخانه هر لور بویا و خانیه کو دور دایجی د جنابی و دایکا جنابی و اوکاوی خاصیاوی پیرادن کم تیور لی امبجن دیسار روزه جاره که تجارت تیور یعنی وام ببینه من دو سلیم ته و نورالدین زازا
نزیکی 10 روزا لمالاوی دخواه بدشیره حتی من در سلیم جیرا چاره کدن ببینه و ببینه حتى ضابيع عمري خوا ام بجن بالتايبتي وكا او كل كولينار وكا انتلكتوال وكا راموار د ناو كتبخانه خدا وكا تاكي كسك وكا هشازادك بسرفرازي بش شادي ادبه يعني جرا كسن تاكي كس مرن اوانجي يعني جبر انا هرخنتي كرن چما خدي ليدر نكت يكود تنيبوني دا هاتيه مرن يعني هات شو كوچلاوي كريه قدراتها ككسن وصايا يعني قدر فردان وصايا نحو جاي مرن جيانا كي انتلكتوالي يا بارچيك جوانا لورا اس قد جبو من سليم غمگین نیم او جیانک برس جیانک انتلکتوالیا نتبه پروریا کرد یا به تجو تیرو تجی در باس کرد ام دبی لحالی خواه غمگین بنکو ام ج روناهی انکو کسی نوسا جبوما وخستی بون ام پشتاخه لوی روناهی وگراندنه ام دبی لحالی خواه بکن حالی خواه رخ غمگین بن ولی هوانو از لبر نقطه داتینم سر اوکی اگر پرس نبن باورم تنیه اگر هبه بلا ريجي اوكا يك دقيقة ريجي لبر تشتك نويساندية تشي نويساندية تنية دبيجن باشا كو تنية مادام برس تنية برس كريكشي تنية وصا ممكن حياد برنامج كدن بمن ندخلو خشيته